batok kut kubor ngai ki ba ong hanabakan ne kamlong. Tengah ngaju ong ki perlok ki ba ong mlong ka ka balong. Sengoba pen igen. Pisu criticize long mo. Su bom long, si bom long ka ka balong. Pen Yo kornat pen yo prestun ka ka balong bangin penlong. Ngatrai de kata ka bedon kam. Tenlay nga ong yapi. Katuo ka health book. Ka initiative ka bau chief minister ka education department kasim. Kalong ka jingker ku. Yaki kun samla jongi kamtam hanong kendong. Pipet biang manakan ni result embos. Kalong ka jingker ku ka bakraw. Day nakakadaw mga ong yapi menta. Ngi nakaliang ka sorkar hapok jengalam jong ukonrat sangma. Ngin kta menta saya ka secondary bat ka higher secondary. Ko ki kebe ki kepala syai pidon station nong kendong. Ngim kwa ba pidia tu syane syasor silong. Herai pinia pas ke jing pule jong pinang ti. Namar haden bangila pas ya ka higher secondary. Kikon jongi kelapro kajabing ke jongki. Hapden jong pigin nong yalam. Jong ka association. Bat ka sorkar. Nakabentaban pentulun. Yakijing angnut. Jong ki pajba jong paro. Hakajala. Toblay try kenrak unkerku kerdo. Yapi baro. Tolit suk leit sain. Bat ngal nais kemru. Baka first pay ka ba piyo mentakasngi. Pilih yatu kana haki kun jong pi. Hai ikeme hai pa jong pi. Hai pana hai pasan jong pi. Ong yaki. Kapan nengkong ke salary ka bakayo. Ngadai ban pai ban aingu syute yu besyajrong. Mdot kam ban aingu yu kornrat em. Yu ba arumboy em. Yaute. Balay nga ong yaute. Nama day utay ubenijrong. Ubasay yakinong yalam. Ndey yakinong yalam ban mi na ukap klaw kapetap en. Usay yakinong yalam. Duailem ba unang say syusyu. Yakinong yalam. Baka jela ka jongi. Kanlong. Kabah kakmatam. Hakiliang barok. Jong kayo kakot. Bat kajing start. Kajing nang. Kublay yapi siya jang.